Thirtu te zibaile vekule tuntruma chuan Manchester United thimata enga anlu chawa season top thataka ankhardan coach ropui an nei wanga thochuk le ta lama hin kan lut anga United hi kan hria tangin an boy man leya Champions League khel tura be sei chi po an nilo man hial ma se chanchok to ropui tak an neya an wa nei hle season top lama phei kha chuan munom ti takin an mani trantu te pon anin khel anen vele to ni kha kan thupui alu chho tran donang o kumsang ni somni panga somni paruk season a khan Manchester United hi amorima hnoya bultran in match day pakhatna Arsenal laka antloma hemi tum hian Arsenal tang kala Fury chuan Saka corner pe tau lutin Arsenal player ten bayandir annek rok korok maya goal ai ro pom sak an ni ta thowa chaklo chungin season bul antran match day pahni na po an chak zo lo leya Fulham wala leng lutin an chak lo te le Smith Rowe and Fulham tan ma an hruina goal a khonga hemi nu hian minute som kwana monison an lama tilut pal hlau maya United an van nei hle game ni a point khat chau ne hian bul an tran chengang mai match day pathum na Burnley laka an chak vele shrama kai third team nen hian minute som kwana thlengin anin ne to ka amorima hnoya season chetakin bul an tran chhodo ni hin alang ma se van nei thla takin minute som ko parukna Bruno Fernandes an penalty pet lutin goal thum goal nin an chaka game thuma point li nei ve timetable a po pakwana anin suan chhota hok ane match day palina derby kan hmuwa Etihad Stadium a amorima hnoya anmol pho chiang hle sithum fangotin City hian an lo hneya Haaland an ngam lo hle bok ani hian goal ni lai a khonga a team a chak puya United lamero an ngui hle thung table pakona train song palina an ta thladora amoriman dem a hlo zui hle nge match day pangana ro pui takin an chak ve thunga Chelsea goal ni goal khatin an ne he in khelain minute ngana Robert Sanchez chu embeumo laka a foul awang red card mang no chu ania he hi Chelsea an tuar le United tan Bruno le Casemiro ten goal an khunga table a hian ma son okin som palina train song pakhatna an chawa ma an son chhodo ni in alang match day parukna anmol pho zui le ngala an ne mai turangai Brentford chang goal thum an lo khela ya Igor Thiago an ngam lo hleya goal ni lai khongin United lama an thiam puipa Bruno chan penalty a thel zui bok table an sang nei the meu lova suk na ngaya an sunon le sompalina an chuk thal zui le ta ane match day pasarina ronin her chuak leya amorima hnuai hian an chaklo angin an kal chhodeu malmal ani ber beisei an nei don chawa an chaklo leya beisei an nei dona an chaklo le tiang deuh kha ane Sunderland laka hian embeumo ball pass chu Mason Mount an akeveilama lo line dinglam sira pet luta seskon goal khat khung ve bokin table po ma an son ne leka sompalina train somna an chho match day pariat na thilmak an thlen tira champion lai le season bultran thatak Liverpool an barakhai inkhel main United hi chaktura ring anom lem lova bul an tran seviawa ompo awom vio Enfield ta an leng lutur Enfield ta leng lutur an ni boxi he inkhela hian minute ni na embeumo an dinglam kila thazetin apet luta minute somsari pariat na gakpon sud ve ma se minute somriat palina United tan Bruno wan veilama tanga ball aron for chu herema guaran striker thamiti angmain atau luta ne na chain table po point som pathum nen pakona an chawa azona an chak masaber ani bok United fans lampo amorima laka anlom chho tranna team borok po athahle amorima tak kha kan mudon hin alang man match day pakona an chakle ta lubuka po kha aphur man viau Brighton goalie goal nin an neya hemi tum hian embeumo alang sar leya goal ni lai akhonga United team achak pui table po parukna chhodo rin point som paruk an nei ve der mai mashroitu Arsenal chu point ruk chawin an phak lova champion lamte po an soi rive red an result nen po ainom viau mai match day somna an zia tak athalo lam chu an ron chhuale Forest nen goal ni ve vein pe hin anin ne tok
truwanin anufor zoka antang renga minute somriat pakhatna embemo corner cho Milinkovic chon atau chuaka bol kangla hi amat chon lo volin veilam kila alut moi hle tru ni zoin hun to pa point khata andung oi angai ta teibola po parukna train pariatna anchuka Tottenham le Chelsea ten anron le pel match day som pakhatna po anzengai tho anchua leya beisayan phak lo zui hle tru in Tottenham Hotspur nen anin ne to ka lepel theina hun thra an nei an mang tangkai talo ane he in khela po hian an chak lo teu khop maya kuanga na thlengin tru wanin anufo zoka antanga hun top rol deu thoi minute som ko parukna United tam Bruno corner pe chu delichon atau luta point khat ansual chuak rama teibola pasarina insuan chho thungin Liverpool chu an le pel ane match day som panhina azona game thum chakni mel an mu lo na niturin an tlom le an mual pho chiang le bok hemi tum hian kim lawa atira tanga khel Everton laka an tloma Old Trafford ta hian minute som pathumna Idrissa Gueye chore kat mang no chua ania United hi all sam taka chaktura ngai nima se an muala hian an tlom kim lawa khel Everton tan Dewsbury Hall chang goal akhonga atam zong ni chung United hian an mang tangkai theilawa amorima hnoya Old Trafford ta mual pho chikimin an mual phawa teibola pasarina train somna anchuk zui bok match day som pathumna sena tam takara anron chak vele ta hlol maya an borok ari vela an chakpui le ta khau zel ahim chin che in aum thiam hleya hemi tum hian United tanzir zile Mason Mountain goal an khonga teibola point som ni pakhan nen pasarina an chawle pasarina le somna inkar hi anin karton zak ani bermai match day som palina ahin her chuaka Palace laka game thatak anlan tir wangin West Ham laka nom sataka chaktura ngai anniya mase an chak zo lo le 1-1 in anin ne tok dalot a hmunom le goal po akhung nge ya an chakpui mai don niin langma se hun top don naya an chuale corner borong kal chu bowen chun lo tok koi zawin Masroyan alo dang chuaka ball per hi magasa chung gola pet lutin goal khat ve in pein an trina teibola pasarina train pariatna an chukle match day som pangana ero fans lungoi lote nem turin amori manaw te heng goal anron khung treu maya Wolverhampton goalie goal khatin an sop hemi tum hian Bruno Fernandes song goal ni akhung nge ya teibola po point som ni panga nen parukna insuan chavin fans lampo annui le tavar ane match day som parukna fans tenui chulung oilo na in akhat vele ta thunga Bournemouth nen in matchonin goalie ve in pein an trin hemi tum hian 4-3 in minute somriat pathum na thlengin ma an hruaya ma se minute somriat palina Cripian goal akhunga Yorele Martinez sen an ngam lo hleya veilam kila moisetin ani hian apet luta anin ne tok teibola hin point som ni parukna an la om zui zela mashroi tu Arsenal ro point som line an phak to lo thung match day som pasarina an chak lo zui le ta fans te amorima laka an beidong zual to hle Aston Villa chung goal ni goal khatin an lo neya hemi tum hian Morgan Rogers suan ngam lo hleya United laka goal ni akhung teibola hin United ti point som ni paruknen pasarina an chuka ma an son lei thei meu lo match day som pariatna fans te down nutuk chu an ron tizia le hreta Newcastle United sikhat fa hin an ne he in khele minute som ni palina dalotat long throat chu ultama de chon tau choken dor gu wan bol kangla hi volin veilam kila alut moi leya he goal hi chakpuin teibola po point som ni pakwanen parukna anin suan chho zui le ta ane match day som pakwana ero fans lam anlom lo chhole tranta an mual phole heti hun laya ahman manina an ne le an sop tlak lautim Wolverhampton nen anin ne to ka he in khela in goal khat ve in pein an trin an chak lo teu hle nge ya teibola hin parukna omzui zel ma se ma roi tu Arsenal an phak lo na asang to hle match day somni na an chak zo lo le ta thawa Leeds United nen in matchonin goal khat ve in pein anin ne tok le kunhan goal thatak khungma sen chakpui zo lawa teibola hin parukna omzui zelin mashroi tu Arsenal chu point som pasaringutin an phak to lo ane amorim hitong poring confi vioma se Leeds United nen anin machon nuan player te asoi sela
tlap ho tu tenen aning kar po fulo chavin atnu loka United hian an ban thu an puang thut maya United tran tu te an lom leya amorim hi atong kam wanga ban ani deuh bera roi zui chi ni to hek lo le aning kar chu an ti top zui ta ane United hian interim coach an ruat ma yin Darren Fletcher chu an team kai hroi turin an ruata English Premier League an Burnley nen anin tum trumin team akai hruaya ma sen ni po hian achak pui zo tabik lova Burnley nen goal ni ve vein pe hin anin ne tok hemi trum hian amoriman ahman thiam lo sesko chang goal ni akhung nge inkhela zo nu Manchester United hian interim coach Satan Michael Carrick amma poker te karanga an lo ruat to chu an la lut le ta season tlon enkol turin in remna an siam Carrick an nuai han an game ha saber khelin danglam na kan mu nga la hemi trum hian derby a Manchester City chu Sydney fain an ne hemi trum hian United tan embeu mo le dorgu ten goal an khunga an khel thle an vanei zan ni phei se chuan goal li vel tal chu khung thei turin hun tha an neya table point som thum panga nen panga na an chhota dora an thlen san ber trum an tong ngal ane match day somni pathum na Carrick an hnuaia hartharna an changchun zam zela City an hne nu hian ma hruai tu Arsenal chu goal thum goal nin an hne le he in khel hi mu nom leya goal ni ve vein pe in hne tok mai tura ngai an ni la yin minute somriat pasarina box pon hret a train ding lam kila kun han ball thazetin a hruai luta thri tua chak zui ngalin table hian point som thum pariat nen palina an chawa season kallaya palina anom thei masak ber ani bok match day somni palina a in her chuaka an chak chho zel Fulham goal thum goal nin an hneya kwa khanna thlengin anin hne to ka kwalina dinglam atanga Bruno Fernandes a ball pe chu seskon adinglam lo la koizavin dinglam kila moizetin to cornera thlo luta point thum hno chokin ma an son zel match day somni pangana po an chakle Tottenham chu Sydney fain an hneya United tan hen embeu mo le Bruno te chun goal khungin point somli palinen palina anom zui zela an khela mu nom chho hle minute somni parukna draw result an nei ve tatlat maya Carrick an hnuaia an chak zolo ma saber ni hian tlak la Wesam chu goal khatin anin ne tok pui United team hian chak lo teu hle nge ya kwa nga na thlengin hamar sen ma la hroi ma se kwa rukna embeumon dinglam atang ball aron vor chu seskon adinglam kila apet lut keu maya table hen point somni panga nen palina anom zui zel match day somni pasarina Wesam laka an khel thatok lova fans tengai athalava masi in siam thanghalin Everton laka point thum an hlo chuak he in khela hian United tan minute som sari panina sesko chon dinglam atanga embeumo boron pek chu dinglam kila apet luta point thum hno chogen fans te lom thom athalle match day somni pariat na po an chak chun zam zela Crystal Palace goal khatin an hne United tan Bruno le Sesko ten goal an khunga table Aston Villa chu le pelen pathumna an chawa amorima hnuaia ngetlo em kha an nget chho zela season man me ka an thlen san ber an tung zuita ane match day somni pakwana Carrick an hnuaia atum khatnan an tloma he in khelen Everton laka anmol phawang chi khan anmol phawle Newcastle United chuan minute somni pangana an player Ramsey chu red card mangin an chana an chak don lo ni yen alang man ma se kim lo jok Newcastle United an chak ta thawa Newcastle United tan Gordon le Osula ten goal an khunga Osula dinglam kila tang goal khung phei chu moi hle ni kha table pathumna lom zui zel ma se Villa an lo chaka wangin an din mun ader thong hle match day som thumnai ro anron in siam thanga la point an ni rol puiche Aston Villa chu goal thum goal khatin an hne United tan hen Bruno corner pet so Casimiron ataw luta Bruno ball pek thatak chu kun han pet lut bokin Sesko an goal sia zet mai akhung boka tihen Aston Villa chu point thuma kal sanin an din mun an so nget zuita ane match day somthum pakhatna an chak zo lo le ahma po goli vevein pe anloin ne tok pui Bournemouth nen anin ne tok le ya anin tum masak ang bokin thil a thleng le magoran red card a munge nge ya he in khelen United thian man hroi chara minute somriat pakhatna anin tum masaka draw goal khung to
kripi bokin goal akhung leya tuwa trin zuin te bula ero andin mun aladang lam ta chuang lo ane matchday somthum pani na anmol pho ve tatlat Old Trafford ta kai 13 team che chelem no tak club lian ngam tak Leeds United in goal ni goal khatin an ne he in khelain United lar nungan boy leya Okafor an ngam lo hle bok Martinez an red card amu nge ya in khel danga Villa an in draw wangin point inanga pathumna anlom zui zela game ni chakni mel mulwa kerikan noya anchet masak ber ani tha ane matchday somthum pathumna anronin siam thanga la team tal boy Chelsea sikhat fain an ne he in khelain United tan minute somli pathumna dinglam atanga Bruno ball cross thatak cho kunhan dinglam kila apet luta goal rate akhungna nichia bokin he goal hi anchak puya season kalme ka point somma pariat an hlo chhona nichia bokin an ne tak Chelsea lamero parukna an chuk thong matchday somthum palina season tira amurima noya angam lo Brentford laka phuba anla goal ni goal khatin neina anchang United tan hen Casemiro le Sesko ten goal an khunga pathumna insong het zui zelin point somru pakhat an hlo chuak der matchday somthum pangana an mel makum hlun nein United tran tu te lomna karik chon asiam saka Liverpool chu Old Trafford ta goal thum goal nin an ne he in khela hen kunha le Sesko ten goal an khunga ma shwain sinni fain ne na an chan mai te po arinom ma se second half a dialoti sual nang chingin Soboslai goal akhunga Lemon song goal khat gakpo chu akhilai ve bok Liverpool an phurman vewa ma se United ta kobe mai nu wan box pon thret ta train velam kila ahlap luta goal thum goal nin ne na changin point somruk pali an hlo chuaka Liverpool hin phak tum vioma se palina umin United chu pathumna an oma point rukla in United hin an kalsan zui tabok matchday somthum parugna khel chetlo matchday somthum parugna an khel chle maya Sunderland ne golum lavin anin ne tok an wa nei hle mai tumdanga an game an phak lo hle ya point khat an hlo chuak hi an van nei in khela zon no karik ngei point an van nei thu asoya in siam that an ngai thu asoi hial matchday somthum pasarina ronin her chokin anin siam thanga la Nottingham Forest chung goal thum goal nin an ne United tan Luke Shaw kunha le Mbeumo ten goal an khunga ne na an chang in khel azor rolin an player poimo Casemiro chu tha ania United tana a game hnung ber khelin mittuit la chung khel mol achua san matchday somthum pariatna atop zan akharna ulsam takin ne na an changa Brighton sithum fain an ne he in khela hen minute somthum pathumna Bruno Fernandes a corner pe chu dorgu chun atau luta Bruno on record third season top akhar thalle English Premier League season khata assist tamber record asiam ane hemin nu hian minute somni palina amatan Milner kat zokin ahnunga Mason Mount apeya Mount hian amat chu pe zuile ngalin amat hian veilama ball cross pain Mbeumo chan olsam takin apet luta minute somni pariata dorgu 1 boxa bolu pointing lama Bruno apepheya Bruno hian veilam kila moizetin apet lut vele hun topin khel somthum pariata point somsari pakhat nen thatakin season top an khara karikan he team ya chan him chiang hle UEFA Champions League khel turin a team hi atlin pui zui tabok karikhen na thok thahle maya antal boilai takin he team hi en kolin point somsari pakhat nen season top akhar pui theya ache that puyen ani hi lalut lo se chon tiang em hin an che tha zui kher point arinom lo ache that em wang hian club ho to lam mitpo atlung hleya a ngeta roi antum thu atira soilo ma se ani ayarin tlak an mutalawa kumni dai contract zia pui ngalin kum khadang zebel pui thai turin anin rem pui bok Garikhen United hi English Premier League ka game som pasari akai hruaya tum som pathum chak puyen record hi thalle maya chorlo phalchi ni lo kan tiang chi kha ani hrim ane United season manzo taka record train khatar lang ila season manzo taka khan homa tum som pathum chakin aweya tumruk an chaka aweya an che thatok lo hle United tang gol khong damberi Sesko ania go som pakhat khungin midang gol khung tur sim saktam ber hi Bruno ania tum som ni pakhat assist ania English Premier League record thar ani zui nge
hei mai ba ka in pass nei tambere Bruno ani thawa in pass kol kan han tiang chi hatum sang khat zanga pakhat anei ane season manzo taka United hian goal somruk pakwa khuin goal somnga an chua goal shot hi tum zanga somni pali an neya target a shot tum za somko pakwa an nei bok season liamta an game khel zonga ball possession an nei dan chu thi 52.1% lai an neya a chelem lo hle clean sheet hi tum ruk chau an neya goal so hi an thiam angring hle thung ka ngai dan tlem te correct hi thad dan takin kan na mulo nian alanga amorim khan aman thiam to winger kan han ti angchi ho kha lo shal vek maya hei wang hian boina atok na sa hle karika noya hi chuan ma an son chak hle ti kei point kapom thlap ane selection United a chho san nuwa phei chon game en tlak atam lo khop maya game mo nam tak chop chuak le masaber chu Michael Carrick in kei po hen ka ria ane transfer in hong chho anga adu da nang takin thil akal puyanga Carrick thazok United thazok kan mu chho tura ngai la thaume ole hati jing ha United chanchin big chuni ta se thir tu te ka chanem ngai lut sak thina in chunga lom thuga soi tak meu ane like share le subscribe no han tan min han lak pui le tawla thungai nom taktenin mo chho chunjom le zel kan tum don nia